Boya Phineas. Umwe wa ekuru bara bayikite ngavana Kawira siasene ndrubu nene na we mwerekeri we kundike sifondi Kenya Margaret Kiara nerite ngavana Kawira eti nende nethirite ayikira ekuru ndoni muno bara barekiri itebyo tongeria no ntubo mitre yawe mithuku akiari Kiara nerite Kawira ati mwekuru mwanuro thikira kirira na kwithira kithikire bangi emura nende kuringa kibara na kwithira akiume kiongo tino kwithira kwimukinyithia Kevin Kimathi aina ripotie. Uchamba mpathuna ntitikanwira ngavana Kawira uyuritikire atongoria meru muno ati kawana munini owe mutumo twethingia kuringa na mburungamiri we kundikiteka kithirikari akyo sifondi Kenya Margaret Kiara ni ati buru megwiriwa ati nekiri utongoria bwe kurubura Kawira iritie nthoni buru kiutata akiama kiekuru atwetereta thai kwina thina miru na eu ndi kureta ugwati kirutongeria bwa ekuru nande na ekuru barujo miru noto aratweterete na ara ngavana Kawira atwikiritie no tongerie ne bote kugwiria muntu wonde utongerie ne bote kuonania rombo ndere mwekuru emutongeria utongerie ne bote kweja na ngwataniro joto igitaro thitio mwekuru no gutuma lakini aja turona utongeria bwa ngavana Kawira no utongeria bwa ndwa no utongeria bwa kumenanto no utongeria bwa kurumana no utongeria gitari on the way anenda gwita ndwoene Mkuluki Margaret na maruru ya manene buru kumania bura Kawira etite na mbere kwa iri utongoria bwe kurunzo ni buru atukuromba Kawira igwate temperature chiaku yote tukona wina temperament itekwereka wina basira yatekwereka utumba kwethe okiruma muntu wonde utumba kwethe okiruma mutongeria wonde ore miru utumba kwethe iwe nkakyo kuthugani gomba ukarinto be miru bigakareka utungi okaria pamunye ibaro ibapikaririe bakirito baro ibapikaririe ugona to kuthugani we nkake iba itengo na nto bangi na to wenka gikuwe into bya mero ukaritie na to gakari no gakari na ronya kwaki na to into bya mero byakaru umuntu umwe bikarike abibe muri gajwenu anka kuroma witho kimenya atire rira twinde to ya mero twina uchungu wa mero na twenda mantu ja mega ya mero ya karika twina mantu ja mingi ya thithio mero ja mega yatema kobokobo yatema matresi yatega ngombe bonto ne yonde na bunge akinyilia kuria ngwataniro na uritie mutuma kwewete yo Bruni ontunyambe ne thiete Kawira ni ontubwete yo kia mutuma kinene mangavana tafadhali chwangwa ndere na ntubangi chwathe na ngwa na ambere na ndepitoku tegi tare onde wetho kiuga ora mutuma muthitherie utethio otethire mutuma ni muntu very respectable muntu wi reverend roketho bishop muntu kwa bishop ubiri kwetho na wena ngeto kya kurekanira wena geto kya ngwataniro wena geto kya wendo so rira baka buketho thomaya mutuma bukemuthombaya mutuma muntu wena heshima antu baba inge to kuthinga teno to mutuma tutakuthinga teno to baku no toiye mutuma no inya ya to toiye menendo mutuma miendendo mega o wa mara weta makiri ne mbi weta kugira makiri mwekano ja mutuma otathire standum otathire kamukonji otathire stage otathire na ange kunde nikitumwe mare weta kushaka indwa ucweta ke weta kukurwa ndonekera wona miru twatugukuromba tafadhali tia gutureta ndwa batutu ya miru tutiendete ndwa batutu endete thiri na twendete maendeleo twa primirandie ngavana ira wita oketho otiye ngavana atenenkanera makobokobo oketho otiye ngavana atenenkana matresi oketho otiye ngavana atetana ngombe mo ntura yonthe itomba kuonkwa gukamo imuntu wonthe umara urie baba ngavana bakwire ngavana imbigo yemitaga uketho te kumenya ngavana ngugiewe umara wite urie ka ucoke kikiraito ucoke kimunya uborie nguye ngavana yari iriku nkiripotera Weru TV kuma Buri mbita wa Kevin Kimathi.